Emamo Aquaba Shronko Eba to my GHS so na ama Obusu Asabre trending issues are abete drano and amede ebesumo ewe fide eso. Ebusu for a dynamite I say akumemu ensem de will be intimate interest so because we do be a intimate interest said the way and I said the way and I saw don't trust and I saw chna the way say or dot ye the or dowo the award and what shed will pay. Ni ensem se ba no akoma ho ensem sema. Na the intermaker ni say ntia yenya abeto dwatre say abrantie bi edin hu awu esign kwan a ne kanchima ne partner ne girlfriend edeno efa so na according to story no a 25-year-old guy yi wa hanging home anaju the sumu midnight ebre will be at that is will be a man will bet me esin ho kwan esign say dani mo anon ne girlfriend on atna for long ede ebetu ne nim say be ya womu 19 time obia emfa ne baby na say obia entimi enya na nti ase wono na biem so sa kire mu ka chese de nti a wode sa asem no abetu ne nim ni say sesi ade wono ati asese sikasem ene ranne eye wiase oba be hye de obedi de ode be ye niti enko ode be sa ne ohunam nia no nia no sika ene ye de ye no no so enyo obi a 25 years no wetimi abobra bi obetimi nye sika eyi ni sa ede ama na biem nso no ni old boyfriend bi a woni ni ntemptete ya twem no wasan aba biem nti oba ye no no tete sika nti be ya womo attempted send be ya obetimi akọ back to the old life and in old lover no na wona no abobra na no na brante we eti asem no wentimi anhye ne ho so wodwendwen ho a wante ase edin ho ya wa matese nam so emma midnight wotimi esen ho akomfat say tabre ebusuafo ene womo eti mantemu a womo eti around 4 am womo ko hu ni mu ai hangene dem onum tum say abrantewe ade oye de ensem fata no na akoye ensem kese asabre abeto dwa na ni nyinye mu no yakoma defo ya asem obi wo ho a se asem bi eto na won se na ya obefa so anase kwa obefa so na wode ahye ne ho so na asem no wetimi enyi efiri me ka say growing from yewo problems no enyen kofodo na nanim obi wo ha asem to na ehye ne so ma ekun ne sunsuma ka say woni mu kra na ekun sunsuma mate say onya ne wonti ase bia woni say owuo pe ene ade etwatokra na most of the times ya case be say na enye rampant say bete enye no ma common say bete say emema mom ene wo mu kun ya stories na eba bonti adodo na ma womo boyfriends na womo kunumu etimi eja womo no emodi won ya wa manam so ede eku womo but say wo be ma de na nkenye common san ko be ka say wo be ma de say we de obe eja wa ma dosu yesi nkwan nam dosu nkwan mu aye nyina namba ko resa da bi ubetime yidi ope bia are eteba ne sen na nam dosu nkwan mu na tese obaba kupe eja we na no nti watena wasu ama no nti wanam so eku hu na otu se na abrante we odokan pa na wo ma ye abara ne bi osukra na nye odokan bu a you are so connected unu obi ehia ma nkita hu dia beto muntem no o feel say your whole life depend on that person we won share enye yentie no so nipa na twe no ho kakra fi no ho a say say no enye odo any your obsession but focus your friend obsession why you obsessed with obi amate say unu say we are nya no revolve around that person nti ene nam so man kofobi yetimi ja woma eda no mo yare owuo ne keka but it shouldn't be that way asem etena mekanda na obra kwentu de obehia mane wo kwan mu de obehia oyaw obehia nsosho obehia nyama bebre ewo na no nche se we hia bibi se no nti enye kwanside efa ma wa kase mu wenije because enije wo efi wo mu enye obi na be ma woni age wenije no efi wo mu ene ebie mu so no ade da weni so no eye wo nkwa wo botaye ene da weni so enye obi de ene da weni so nti se wo kase wo bi fi a we fi wa kwan mu nti wo gina so na wo botaye da weni so no wo twitwa so essence ade na no big mistake na we me gina so e de aye efutu e de ama afofra akase
So when you be home now, no matter how much feelings and emotionally attached to that person, it doesn't mean it's only pani if you should end your life. And I say won't you try on your so short? If you cry maybe crap or no ye maybe and I say well two and a mobi because to be a fin about no a backsliding no come at say be no any nijebim no life I ain't pass no other nam dabi and yes son is brabo sit after and say nia there ube shia nkofofo frede bi so be furu ababo menye de omo a onu omo e shia won kwala bam nyomo e na onu mbenyi e de awoko wenim no ube shia foforo bi so be furu ababo mu e bi so ba be ka ho da sa na ababo ne teni nti so obi efuru akwam ma woni se e yakwambie rather than say obe wonu se e yakwansidie wonu se yakwansidie no na be nam so ama yare any broken heart ne de keka ona beje wo aboso but so wonu se e yakwambie so you can be upon that with me gina sa and social so no wa build life no a better person ahead crap what I say one gasa bet my motivation am afofro am me find cranshem if you what this year wunya fi a broken heart mu and I say relationship bi anko yi ama wo no obetimi agina so kra e de tu amafofo ama wo crampo no wo be yen cranshe e de am obi ninti yen hye yen ho so na yen ma ya dwen emra yen ho so say ni je wo we one obetimi ma we ni age your happiness doesn't depend on somebody else wa ena wo ni je e crown nti yenya ne sa ensem bi say yentete wo yentem na me ka ne sa no wo so wadwentre efa brante kwan ya wo fa so age ne nkwa e de free nsem esan say ne partner ejai no adwen biara wo fa won obetimi e de asom yen e wo ye comment section na bie won so no wo bo modin a follow yen e wo ye Twitter and Instagram handle @2mach_gh_ ebie so your Facebook too much GH nana ama owusa me mo somfo enede na nyame ya adoma da sene besan edi ehia bi makramo too much GH me did akose Japan e prepare mbese me TV me hwe too much GH omo da mufu a omo sports and as entertainment omo da mufu mo koso show mo no ani ba gide bia me da ma say love you too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetun afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni hwe too much GH. Too much GH, mo ye too much. Na me so me ye am fire. The major prophet kun chacha. On say me catch o say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame yenu nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura